I pātai a Ngāti Whātua o Rākei ki ngā taiohi o te iwi mā te aha e puta ai o rātau ihu ngā whakamātautau. Ko te whakautu, hianga ngā tamariki mā te utu ia mātau ki te moni. Engari, i taringa whakarongo te iwi, nā whai anō i whānau mai ai te kaupapa whai maia. Hei tā te iwi kaua e pōhehe ko te moni, te pūtake o te kaupapa. Engari, ko te hiahia kia angitu ai a rātau tamariki. Nei rā Ahania Douglas. Ko te pūtea ki te waha, hei oranga mō ngā uri whakatipu o Ngāti Whātua o Ōrākei. The importance of NCA rewards is to develop the potential within Whātua. That's our key focus. Kua oati a Ngāti Whātua o Ōrākei ki te tuku koha pūtea ki ngā tauira kura e angitu ana i ngā haipapa NCEA. I raro i te kaupapa hou o whai maia, mo te tūpono ka eke te hunga mā tātahi o tēnei iwi ki taumata kē. The pūtea goes towards the kids, it goes to their own bank account. For NCA level 1 achieved, you start at $150, and for NCA level 3 excellence, you're looking at gaining $450. E whai wāhi atu ai ngā tauira ki tēnei tahua, me puta ngā ihu o ngā tauira I roto I ngā mahi NCEA mo te tau. You have to pass the whole NCA level in order to be eligible for the reward. Part of this initiative as well is we'll be holding a NCA workshop on the 9th of October coming up soon, and also having one-on-one sessions with our rangatahi to just ensure that they are ready for their external exams. Me te aha, ko te whakapapa te ki tēnei tatau, me rehita hoki mā te ipurangi ki te pūnaha o te iwi. We have an online application form. You'll find that on ngatiwhātuaorākei.com. Eligible candidates are Ngāti Whātua o Rākei rangatahi. They must whakapapa back to Tūperiri. Once you've finished your exams, we'll ask you to upload your results, and then that's when we see how much you're eligible for. Me he mea he uri koe no Tūperiri e ako ana I te kura tuarua kia tere hita I mua I te tuawha o Whiringa Ānuku. Hania Douglas, Te Karere.